Muizi Simeo aradusomera mu Zahishuriwe Yohana Muizi Simeo atatusomea kwa Ufunuo wa Yohana igice cya kabiri umurongo wa 18 kugeza kuri 29. sura yake ya pili mstari wa 18 hadi 29. Hanyuma Felicien adusomere Timotheo wa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Felicien atatusomea Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza hadi wa pili. Sebanyana nawe adusomere Timotheo wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Sebanyana naye atatusomea Timotheo wa pili sura yake ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Nanje ndaja gusoma Zaburi ya 50 umurongo wa 21. Na mimi nitasoma Zaburi ya 50 mstari wake wa 21. Wa 21 Zaburi 50 n'umurongo wa 21. 50 na mstari wake wa 21. Uno munsi twasomye henshi mutubabarira ariko ntitubisubiramwo byose. Tutasoma parefu lakini tutafupisha. Karibu Simeo gusoma 18 hadi 29 ni harehare. W'itorero ry'Ituwatira uti umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruti ya mbere kuba myinshi nyamara mfite ico nkugaya kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi akigisha imbata zanje akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icakora namuhaye uburyo bwo kwihana ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri mutezane amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi. Kandi n'abana be nzabishisha urupfu amatorero yose amenye yuko ari jurondora ubwenge n'imitima ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'Ituwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru aribwo bwiru bwa Satani ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu gukomeza ibyo mufite ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanje akageza ku mperuka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose azayaragiza inkoni y'icuma kaho ari inzabya zibumba ayiyamenagurize rimwe kuko nanje nabihawe na data kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu ufite ugutwi niyumve icumwuka abwira amatorero. Amen. Amen. Urakoze cyane Felicien igice cya 4 mu rwandiko rwa Timotheo wa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Aravuze ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushe. Amen. Amen. Sebanyana Timotheo wa kabiri igice cya 4 no ku murongo wa gatatu n'uwa 4. Yego. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Hera kuwa kabiri. Kuwa kabiri aravuga ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana. Ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha. Komeza. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba bajya yifuza kumva ibibanezeza bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri
bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Amen. murakoze cyane. Reka natwe dusome hahandi twavuze mu gitabo ca Zaburi ya 50 umurongo wa 21. Zaburi ya 50 umurongo wa 21. Izo urabikora nkakwihorera ukibwira yuko mbwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Amen. Nkuko twabivuze, twashimiye Imana kuko yatuboneye umwanya wo guterana. Tumeshukuru Mungu ambaye ametupea hii wakati ya kuhudhuria. Twagiye tubana n'abandi bakeya mu minsi y'imivyizi. Tumeenda tukiwa pamoja na kundi ndogo katikati ya juma. Twaganira hejuru y'amagambo yo kwezwa. Tumesema maneno ya utakaso. Turavuga ngo tugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Iweni na moyo wa kuishi na watu wote kwa amani na utakaso, kuko utejerwa atazareba umwami Imana, kwa sababu yule ambaye hatakasiki hata muona Bwana. Hanyuma dukomezanya n'akamaro k'amaraso ya Yesu Kristo. Na tukasema faida ya damu ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo azatubabarira ibyaha. Damu ya Yesu Kristo ndiyo inatuosha dhambi. Niyo azatweza ibicumuro byacu. Ndiyo ambayo yanatuosha dhambi zetu. Kandi niyo azatwunga n'Imana. Na ndiyo anatupatanisha na Mungu. Kuri make nk'ivyo ngizo twaganiriye. Ni hayo tumeongea kwa juma kwa kifupi. No munsi natekereje ko tuganira ijambo rifite umutwe uvuga ngo, leo tumesema tutaongea na neno ambalo lifuatalo: twirinde inyigisho z'ubuyobe, tujiazari na mafundisho ya uongo, kandi zishobora kutwanduza na ambazo zinaweza kutuchafua. Twifatishije cyane kuri iri jambo ry'urwandiko rwa Tuatira, cyangwa se urwandiko rwandika itorero ry'Tuatira. Tumesema ni juu ya neno hili ambalo Luka ameandikia kanisa, Yohana ameandikia kanisa la Tuatira. Yandikiye amatorero 7 ari ku karwa ka Patimo. Ameandikia makanisa 7 akiwa kisiwani Patimo. Kandi narabemereye ko tuzayiga ya matorero kwa 7. Na nilikuwa nimesema tutajifunza makanisa hayo yote 7. Tumaze kwiga amatorero agera kuri 4, iri ni bya 5. Tumejifunza kanisa hizo zote 4, leo ni kanisa la 5. Iri torero rya Tuatira, kanisa hili la Tuatira risobanuye ngo ni amachafuko mwitorero, cyangwa se gushira Satani intebe y'ubuyobe mwitorero. Ni kuweka kiti cha udanganyifu ndani ya kanisa. Iryo torero rero niko ryari rimeze. Ndiyo hivyo gisi kanisa la Tuatira lilikuwa, kuko ngo ryemereye umuhanuzikazi witwa Yezebeli kuryanduza. Limeitikia yule Mungu muke. Yezebeli, muke Mungu Yezebeli kuchafua kanisa. Reka tuvuge amajambo, turavuga ibi bigera nko kuri 6 cyangwa 7 hejuru ya iryo torero. Tutaongea maneno 7 juu ya kanisa hilo. Turavuga umuji wa Tuatira uko wari uteye. Tutasema yule mji wa Tuatira ulikuwaje. Torero rya Tuatira, kanisa la Tuatira. Tuvuge kwihangana kw'Imana yihanganira iryo torero rya Tuatira. Uvumilivu wa Mungu kwa kanisa hilo la Tuatira. Kuwa gatatu turabanza, ubwa kabiri turavuga hejuru itorero rya Tuatira. Ubwa gatatu tuvuge hejuru kwihangana kw'Imana kuri iryo torero rya Tuatira. Kuvumilia kwa kanisa hilo la Tuatira, Mungu kuvumilia kanisa hilo la Tuatira. Tuvuge hejuru urubanza rw'itorero rya Tuatira. Hukumu ya kanisa hilo la Tuatira. Tuvuge hejuru y'abantu basigaye batandujwe muri iryo torero, na wale watu ambao hawakuchafuka kanisa katika kanisa hilo. Tuvuge n'ingororano z'abanesheje muri izo nyigisho z'Tuatira, na zawadi ambazo wamepewa wale watu ambao wameshinda katika kanisa hilo. Mji wa Tuatira, mji huo wa Tuatira niwo wari muto muri ya miji 7
Yohana yandikiye. Ndiyo ulikuwa mji mdogo katika miji hilo au katika kanisa hizo ambazo Yohana ayo matorero yari muri Aziya ntoya niko bazavuga ngo ni Aziya Minere mu Gifaransa. Makanisa hayo yalikuwa katika Aziya ndogo. Waruzishwa cyane ku nganda zahabaga. Ulikuwa ukijulikana sana kwa viwanda ambavyo vilikuwa kwa mji huo. Izo nganda zakoraga imyenda y'imihengeri. Viwanda hivyo vilikuwa vitengeneza nguo za zambarau. Nguo za zambarau. Habaga n'imyenda yo gukora ibintu by'amabumba ndetse n'ivy'imiringa. Na kulikuwa ile kiwanda ya kutengeneza shaba na kule kufinyanga. Kandi wari waramamaye kubera ubwo bucuruzi bwahakorerwaga. Na umeinuka juu ya uchuruzi huo ambao ulikuwa kwa mji huo. Itorero rya Tuatira rero uko ryatangiye. Kanisa la Tuatira limeanza hivi. Itorero rya Tuatira ryatangijwe n'umugore witwa Lydia niko bazabakeka. Limeanza na mama ambaye alikuwa anaitwa Lydia. Uwo Lydia yahuye na Paulo ari mu rugendo rwa kabiri rw'ivuga butumwa. Lydia amekutana na Paulo katika safari ya injili ya Paulo mu ntara ya Makedonia cyangwa se ahantu hitwa Filipi, kwa mji wa Filipi. Ngo hageze uwo mugore ngo yakira ijambo ry'Imana n'ibyishimo. Muke huyo akapokea neno la Mungu kwa furaha. Ngo ageze iwabo Tuatira, alipofika Tuatira, ngo abari utangiza itorero, akaanzisha kanisa. Itorero ryo mu rugo rwiwe n'umuryango we wose, kanisa ndani ya nyumba yake. Bikekwa ko ngo ari we watangije iryo torero aho hantu. Yeye ndiye amelianzisha kanisa hilo la Tuatira. Nico gituma aritangije ngo abantu bakirana ubyishima ijambo ry'Imana nabo. Watu wakakuja kwa furaha nyingi pamoja naye. Kuko twasomye yuko Yohana yabandikiye avuga ngo nzimirimo n'urukundo mukunda Imana. Yohana amewaandikia akiwaambia ninajua kazi yenu na furaha ambayo mnaendelea kuonyesha mbele za Mungu. Kwizera kwanyu, uaminifu wenu, kugabura ijambo ry'Imana kwanyu, kutoa neno la Mungu kwenu, no kwihangana kwanyu, na uvumilivu wenu. Ko kandi imirimo yanyu miraruta ya mbere kuba myiza. Na kazi zenu za mbele zinazidia zile za mbele kuwa zizuri. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Icoge Yohana yandikiraga iryo torero ry'Ituatira. Yohana alipokuwa akiandikia kanisa hilo la Tuatira, kera itorero rya Efeso ryari ryarasubiye inyuma. Kanisa la Efeso lilikuwa limesharudi nyuma. Ryari ryararetse urukundo rwayo rwa mbere. Lilikuwa limeuacha ule upendo wake wa kwanza. Irya Sarudi ryari rimeze ryari yita ko ari rizima ariko ngo ripfuye. Kanisa la Sardi lilikuwa likijionyesha kwamba lingali hai lakini lilikuwa limekufa. Ryari ryarasinziriye. Lilikuwa limeshasinzia. Itorero rya Laodikia naryo, kanisa la Laodikia, ryari ryarabaye akazuyaza. Lilikuwa si moto wala baridi. Ryari rikonje kandi ryari rishushe. Lilikuwa halikukuwa moto wala baridi. Nico gituma Yohana yari yandikiye avuga ngo kubera kudakonje kandi ntubire. Na ndio maana wamewaandikia wakawaambia kwa sababu wewe si baridi au moto, ngiye kukuruka, nitakutapika. Reka tuje ku ijambo rya gatatu. Acha twende kwa neno hili la tatu. Igice cya gatatu turavuga hejuru y'uyu mugore witwa Yezebeli wo muri iryo torero ry'Ituatira. Tutasema kwa huyu muke ambaye anaitwa Yezebeli kwa kanisa hilo. Uyu mugore Yezebeli ntabwo ari ryo zina ryiwe. Muke huyu Yezebeli silo jina lake. Abarondozi ba Bibiliya bavuga ngo ntabwo ari Yezebeli. Wanasema kwamba haiko Yezebeli. Izina ryiwe ntirizwi ariko bamugereranije na Yezebeli wa wundi wo mu isezerano rya kera. Wamemfananisha na Yezebeli yule wa agano la kale. Yezebeli wa wundi wazanye ibigirwamana bikuye iwabo mu Basidoni. Yule ambaye ameleta miungu akitosha huko kwao Sidoni. Muka Ahabu ndagira ngo muramwibuka. Muke wa Ahabu. Azana ibigirwamana za Sidoni byitwa Baali. Akaleta miungu ambayo inaitwa Baali. Azana n'ikindi cyitwa Ashera. Akaleta na mwingine muungu ambaye anaitwa Ashera. Arabizana abiheza umugabo wiwe ngo abwira abantu ariyo bazoza basenga nk'Imana. Miungu hiyo akaipa mume wake akasema
Hii miungu ndiyo watu watakuwa wakiomba kila mara. uyu mugore rero wahimbwe gutya iyo zina, Mke huyu ambaye ameitwa jina hilo nawe ngo yari umuhanuzikazi w'ikigirwamana cyitwa Diane. alikuwa nabii wa Mungu ambaye alikuwa akiitwa Diane. Ahandi bamwita Artemi. Mahali pengine wanamuita Artemi. Uyu Diane, icyo kigirwamana Diane, Huyu Mungu Diane cyari kigirwamana cyo muri Efeso, alikuwa ni Mungu wa Efeso. bazavuga ngo cagiraga amabere 1000. Alikuwa na manyonya 1000. Ngo abantu bakaza kuconka ngo bariko baronka imigisha, ngo ariko bahabwa imigisha. Wanakuja kunyonya wakizani wanapewa baraka. Ariko cyari kigirwamana c'ubuyobe, Lakini alikuwa ni Mungu wa udanganyifu, cyigishaga abantu gukora ibyaha by'ubusambanyi, ambaye alikuwa akiwafundisha watu kutenda zambi za usherati kandi ngo no kurya intonorano na kukula inyama zaterekerejwe. nyamba ambazo zimewekewa miungu. Noneho ngo uwo mugore rero kubera ibyo yakoraga nawe, Kwa yale ambayo alikuwa akifanya, bituma bamugereranya na Yezebeli wa wundi wo mwisezerano rya kera. naye wakamfananisha na Yezebeli ule wa agano la kale. Wo Yezebeli muzi ko yinjize abantu ko basenga ibigirwamana mu gihugu cyabo. Na Yezebeli huyo alikataza watu amewaitikia watu waabudu miungu Kandi yakoze ibyaha byinshi muri Israeli, na ametenda zambi nyingi kwa Israeli. muzi ko ariwe wicishije Naboti. Yeye ndiye amemuwisha Naboti. Naboti azira uruzabibu rwiwe. Naboti alikuwa akikufa kwa ajili ya shamba lake. Umugabo we ngo yaragiye abwira Naboti ati, Ahabu yaragiye ngo abwira Naboti ati, nkeneye uruzabibu rwawe urumpe ndugure. Ahabu alienda kaambia Naboti, ninataka ile shamba yako niinunue. Ariko Naboti hariya mu gice cya 21 umurongo w'8 aravuga ngo biragatsindwa ko nogurisha isambu nasigwe na basogokuruza. Akasema siweze kuuzisha shamba ambalo nimewachiwa na mababu zangu. Yezebeli ngo ngo ataharakaye. Yezebeli akasirika sana. Ahabu ngo atahayarakaye cyane. Ahabu akasirika sana. Ageze mu rugo ngo yanga kurya. Akashindwa kula hata nyumbani. Ngo yerekera ivure niko birizi tubwira. Akaelekea huko ukuta. Yerekera ivure ngo aravuga ngo sindya kubera kuko Naboti yanyimye uruzabibu rwiwe. Akasema sitakula kwa sababu Naboti ameniima lile shamba lake. Ariko umugore we Yezebeli ngo aramugira ati, wewe mke wake Yezebeli akamwambia, wibage kuri umwami wa Israeli, umesahabu kwamba wewe ni mfalme wa Israeli, jewe ruya ruzabibu ngiye kuruguhesha, ile shamba nitakupea. Agenda zana abantu bahiba amakosa kuri Naboti. Watu wakaunga makosa kwa Naboti. Ngo abagabo b'ibigorye niko birizi tubwira. Wanaume ambao ni wapumbafu. Ngo bahimba amajambo yo kubeshera Naboti ko yatutse umwami n'Imana. Wakaunga maneno ya uongo kwamba amemtukana Mungu na mfalme. Naboti arishwa. Naboti akafa. Jambo ry'Imana ratubwira ngo umuhanuzi yari yamaze kumenya ko Naboti yapfuye. Nabii Eliya alipojua kwamba Naboti amekufa, ngo araza abwira umwami aramubwira ngo, akakuja mbele za mfalme akamwambia hivi, ngo hariya mwamene amaraso ya Naboti, pale ambapo mmemwanga damu ya Naboti, niho amaraso yawe azamenekera wewe n'umugore wawe ndetse n'urubyaro rwawe rwose. Ndipo kwenye damu yako itamwangika na uzao wako wote na mke wako. Imana itubabarira cyane. Mungu atusamee sana. Guhimba amagambo mabi, kuunda maneno ya uongo. Uyu Yezebeli huyu yari umugome, yari umwicanyi mubi. Alikuwa ni muuaji wa hali ya juu. Yishe n'abahanuzi benshi. Amewaua hata manabii wengi. Muribuka ko Eliya amaze kwica abahanuzi ba Baali na ba Ashera. Eliya alipowaua wanabii wa Baali na Ashera, yamutumyeho intumwa aramubwira ngo nubona ejo ntagugize nguko wagize abahanuzi banje ngo Imana izabimpora. Amemtuma ako, ukiona sikufanye kama vile umefanya manabii wengine, Mungu wa mbinguni azibu. Kuko wishe barya bahanuzi b'ikigirwamana biwe, kwa sababu umeua wale manabii wa miungu wake. Nico cyagihe Eliya yahunze aja mu ishamba yisabira gupfa.
Eliya akakimbia, aliposikia habari hiyo akakimbia kwenye pori na akajiombea kufa. kandi uwo Yezebeli yari yarisha abandi bahanuzi benshi cyane. Na Yezebeli huyo alikuwa akifukuza wengine manabii wengi sana. Uyu mugore rero wiswe Yezebeli, mke huyu ambaye ameitwa Yezebeli, bamwe abandi bakeka yuko ngo yari umugore w'umuyobozi w'itorero ry'Ituatira. Wengine wanasema kwamba alikuwa mke wa kiongozi wa kanisa hilo la Tuatira. Abandi bakavuga ngo kubera kuko Lidia nawe ari wayoboraga, sababu Lidia ndiye alikuwa ngoza, kuko Lidia ari wayoboraga, kwa sababu Lidia ndiye alikuwa kiongoza, nawe ngo akihererana abandi abahanurira ibinyoma, naye akakuwa anaenda pembeni akiwatabiria uongo. Baza bava ngo nico gituma Paulo yandikiye Timotheo avuga ngo, ndiyo maana Paulo amemwandikia Timotheo akisema hivi, hata kugice cya 2:12, sura ya 2:12, ngo nanga yuko abagore bigisha, ninakataa sana wanawake wasihubiri, kuko ngo umugore ngo akwiriye guceceka gatuza mu itorero kugira ngo baze yamubwira izo baganiriwe mu nzu y'Imana. Alikuwa akisema kwamba wanawake wanapaswa nyenyekea wasikilize yale ambayo watawaambia katika kanisa la Mungu. Baza bakeka yuko yabivugiye kubera uwo mugore wari warigize icyamamare mu itorero. Watu wakizani wanasema ni kwa sababu ya ule mke ambaye alikuwa amejifanya mtu ambaye astahili katika kanisa. Uyu mugore rero yayobeje itorero cyane rya Tuatira. Mke huyu ameangusha kanisa sana la Tuatira. Mu kubigisha gutura amaturo kubigirwamana. Alikuwa akiwafundisha kutoa sadaka kwa miungu, kandi bakianurisha ibindi bizira byose bizwi, na wanatenda yale mambo mengine maovu yote ambayo yanajulikana. Ubundi mu mateka y'itorero bavuga yuko Yezebeli, tena kwa historia ya kanisa, igihe umukuru w'idini ry'Abiroma, mkuu wa dini la Kirumi, ngiye yategetse ngo basenge ibigirwamana, alikuwa akiamuru waombe ile miungu, basenga amasitatu n'ibindi, waombe ile miungu na vingine vyo. Ngo yakoresheje ikashe y'umutegetsi w'ico gihe w'Iroma, alikuwa akitumikisha muhuri wa huyo mfalme wa Roma, ngo abanze baratotezwa baricwa, wale ambao wamekataa wakauawa, kandi nabo bagereranywa n'uwo Yezebeli wicishije abantu b'Imana b'abahanuzi. Nao wanafananishwa kama mke huyo Yezebeli ambaye ameua wanabii wa Mungu. Imana tubabarira cyane. Mungu atusamee sana. Reka tuvuge hejuru yo kwihangana kw'Imana kuri iryo torero ry'Ituatira. Acha tuseme kwa uvumilivu wa kanisa hilo la Tuatira. Twavuze ngo ijambo ryatubwiye ngo nzi imirimo yawe. Neno la Mungu linatuambia kwamba ninayajua matendo yako, nkamenya n'urukundo rwawe, na ninaujua ule upendo wako, kwizera kwawe, imani yako, kugabura kwawe, kutoa kwako, ndetse n'imirimo yawe ya mbere ngwiruta iyanyuma, hata kama kazi zako za kwanza zinazizidi zile za imirimo yanyu iraruta ya mbere, kazi zako za sasa zinazidi zile za mbele. Ariko ngwico nkugaya, lakini lile ambalo nuko wasembere wahaye icicaro Yezebeli, ni kwa sababu umempea yule Yezebeli kiti ndani ya kanisa, amazayobya abantu abajana mu bigirwamana, akawadanganya watu na akawapotosha. Imana idubabarira cyane. Mungu atusamee sana. Inyigisho ziyobya zazangiriza itorero, mahubiri ya upotovu yanayaribu kanisa. Nuno munsi hari inyigisho ziyobya zigenda zinjira mu matorero, na sasa kuna yale mahubiri ambayo yanaingia kanisani na ni mahubiri abantu bakagenda bavanga Imana yavuze uko, Imana yavuze uko, watu wanaenda wakisema Mungu amesema hivi na hivi, bakavuga ibihwanye n'ibyifuzo byabo, wanasema yale ambayo yanaambatana na mawazo yao. Twasomye hariya mu rwandiko rwa Timotheo, tumesoma katika barua ya kwanza ya Timotheo, havuze ngo ubwiriza abantu, pamesema uwahubiri watu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye n'ikige kitagukwiriye, uwe na bidii ambayo inastahili, uhane kandi uteshe, uhugure, ufunze tena ukemeye, ngufite kwihangana kose no kwigisha.
ukiwa na uvumilivu wote na kufunza, kuko ngo mu bihe bizaza kwa sababu kwa nyakati za mwisho abantu ntibazihanganira inyigisho nzima, watu hawatavumilia ile mafundisho ya kweli, ngo zoza baziba amatwi yabo, watakuwa wakiyaziba masikio yao, kuko ngo azabahaye barya kubera inyigisho zitabanejereje, yatakuwa yakiwauma kwa sababu mafundisho hayo hayawafurahishi. muri no minsi inyigisho abantu bishimira cyane, Kwa siku hizi mafundisho ambayo watu wanayafurahia ni za nyigisho zivuga ngo Imana igiye kubaheza imigisha, ni yale mafundisho ambayo yanasema Mungu anawabariki. ugiye kubona visa yo kuja Burayi, Unataka ipata visa ya ugiye kwenda kubona Ulaya, iki niki, unatakiona hiki na hiki na hiki, ariko iyo bahaye bakubwira ngo wihane ibyaha byawe, lakini wakikuambia uzitubu zambi zako, bakakubwira ngo ingeso zawe ntizihazinezeza Imana, wanakuambia matendo yako hayamfurahishe Mungu, abantu benshi barazava ngo uno munsi ngo batwigishije nabi, ntabyo batubwiye. watu wengi wanasema kwamba leo tumeyasikia maneno magumu ambayo hayastahili. Mu cyumweru cyakurikiye cy'ameza, Kwa juma ambalo la nyuma, itariki 11 y'ukwezi gushize, tariki 11 za mwezi ambao umepita, twahuye n'ubutumwa bwiza butubwiriza hejuru yo kwihana ibyaha. tumekutana na injili ambayo inatuambia juu ya kutubu zambi. Abantu benshi sinzi nimba barazumvise, Watu wengi sijue kamba wame, ariko izo nigisho bwari ubutumwa butureba twebwe itorero rya Shalom, ulikuwa ni ujumbe wetu ambayo unatuangalia sisi kandi ubwo kanisa la butumwa Shalom. ni ubutumwa buva ku Mana, Na ujumbe huo ni ujumbe ambao unatoka kwa Mungu, kuko inyigisho zo kusana zishekerera abantu, kwa sababu mafundisho ya leo ya kuwabembeleza watu izo nyigisho ntaco zatumarira, haziweze tufikisha fasi, ariko inyigisho zitwomora zigatoneka igisebe tukagitoneka, lakini mafundisho ambayo yanatugusa kwenye kidonda zikerekana ingeso zacu zose dushobora kuba dufite mu itorero, na zinaonyesha ile tabia mbaya ambayo tunaweza kuwa tunaificha katika izo nyigisho kanisa. muze mumenye ko ari ziva ku Mana. Mkuwe mnatambua kwamba ni mafundisho ambayo yanatoka kwa Mungu. Imana itubabarira cyane. Mungu atusamee sana. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ngo, Neno la Mungu linasema hivi, fiti ico nkugaya, nina lile ambalo nakugairi, nuko ngo uko wahaye uriya muhanuzikazi witwa Yezebeli intebe mu itorero. Ni kwa sababu umempa yule mwanamke kiti katika kanisa. Ingeso ziwe z'ubuhehesi no kuyobya abantu, Tabia zake za usharati na kuwadanganya watu, izo ngeso uzirinde. tabia hizo ujilinde nazo. Ijambo rizarivuga hepfo kuri 21 ngo icyakora ngo namuhaye uburyo bwo kwihana ntiyashaka kwihana. Neno la Mungu linatuambia kwamba lakini nimekupa nafasi ya kutubu zile zambi, lakini haukupenda kutubu. Mane tubabarira cyane. Mungu atusamee sana. Yezebeli wo mu isezerano rya kera, Yezebeli wa agano la kale, ijambo ry'Imana ratubwira ngo umuhanuzi rero yaraje aramubwira ngo ibyo muhaye mukora ibi mwazanye muri Israeli mwanduje igihugu. unabii umekuja ukamwambia kwamba haya ambayo mmeyaleta yamechafua hata nchi. Ariko Yezebeli ntabwo yihanye, Lakini Yezebeli hakuitika kutubu. habe na Ahabu ntiyihanye umwami w'Israeli, Na Ahabu hakuitika kutubu, akomeza kuyobya abantu, akaendelea kuwadanganya watu. Yezebeli yayobeje abantu kugeza ku gupfa kwiwe. Yezebeli amewadanganya watu hadi kifo chake. Hariya mu gitabo cy'abami ba kabiri Simeona hadusomere Kwa Wafalme wa pili igice cya 9 ku murongo wa 30 ugere ku wa 33 udusomere twumve ingene Yezebeli byamugendeye mu ipfa ryiwe. Igice cya 9 umurongo wa 30, abami ba kabiri 9:30, Wafalme wa pili kugeza kuri 33 hadi 33. abami ba kabiri Wafalme wa pili igice 9:30 kugeza kuri 33. igice cya 9:30 kugera kuri 33. Yego.
haravuga ngo Yehu ageze i Yezebeli arabyumva maze yisiga irangi mu maso asokoza umusatsi aherako arungurukira mu idirisha abona Yehu anyura mu irembo aramubaza ati na amahoro zimuriwe warishe shobuja. Yehu arararama areba mu idirisha aravuga ati uwo dufatanije ninde? Nuko abagabo babiri b'inkone cyangwa batatu baramurunguruka arababwira ati nimumujugunye hasi. Nuko bamujugunya hasi amaraso ye yimisha ku mazu no ku mafarashi. Yehu araza aramuribata. Amen. Amen. Uyu Yezebeli huyu bivugwa ko ari we wazanye, inasemeka kama ndiye ameleta ibi byo kwisiga amarangi ku minwa no mu maso. Haya mambo ya kujipodoa kwenye midomo hata kwa uso. Uwo ni Yezebeli wabizanye. Yezebeli huyo ndiye ameleta mambo hayo. Uno munsi abantu bari mu kwigana Yezebeli. Leo watu wanaiga Yezebeli. Kandi twababwira ngo ibyo muzamukora sibyo, bakavuga ngo mwebwe ntimuza amajambere tugezemo. Na tukiwaambia kwamba yale ambayo mnayafanya siyo, wanasema kwamba hamjue. Yezebeli ntabwo ari umugani mwiza. Yezebeli si hadisi nzuri, si mfano mzuri. Yezebeli yari umugome. Yezebeli alikuwa ni adui. Ijambo ry'Imana rizaritubwira, neno la Mungu linasema hivi harya ku 9 pale kwa mstari wa 9, uhereye kuri 9 ku murongo wa mbere, 9 mstari wake wa kwanza, Imana yatumye Elisa kuza kwimika Yehu kuba umwami wa Israeli. Mungu amemtuma Elisa kwenda kumuweka wake mfalme. Noneho ngo Elisa atuma umwana umwe mu bahanuzi mu bana b'abahanuzi. Elisa akamtuma mtoto mmoja wa nabii, kandi ngo Imana iramutegeka ngo agende azice umuryango wa Ahabu, aende akauwe jamaa la Ahabu, kuko bari baranduje Israeli, kwa sababu walikuwa kichafua Israeli. Yica umuhungu we Yeroramu, akamuua kijana wake Yeroboamu. Yeroamu. Uwo muhungu wiwe amaze gupfa, kijana wake huyo alipokufa, nibwo yagiye aja kwica Yezebeli nawe. Akaenda kumuua na Yezebeli naye. Ageze mu nzira ngo ahura ngo numwe mu bagaragu b'umwami. Alipofika njiani akamkuta mmoja wa wafalme, wa watumishi wa wafalme. Baramubwira ngo ese ugiye hehe, kuraja hehe? Je, unaenda wapi? Aramubwira ngo ngiye kwa Yezebeli, urya mugore wanduje igihugu akizanamwe uburozi n'ubusambanyi. Akamwambia najielekeza kwa Yezebeli, yule ambaye amechafua nchi, akaleta usharati na mengineyo. Noneho ngo ageze hafi yiwe, niho handi twasomye, alipofika karibu na nyumba yake, Yezebeli ngo aramubona. Yezebeli akamtazama kwa mbali, ngo amurunguruke. Alipomuona ngo baramubwira ngo dore nguriya Yezebeli hariya. Wakamwambia Yezebeli yule. Ariko ngo Yezebeli ngo atangira gukuma kwisiga amarangi mu maso Yezebeli no kwisokoza imisatsi yiwe, akaendelea kujipodoa kama kawaida yake. Urumva ko yarinze apfa akiri muri bwa buyobe gusa. Alifika na mpaka kiwango cha kufa na akiwa katika ule udanganyifu tu. Imana tubabarira cyane. Mungu atusamee sana. Jambo rizaritubwira ngo hahandi yikiye Naboti, pale ambapo wamemuwia Naboti, niho ngo imbwa zari ntabwo ngo yigeze ahambwa. Hawakumuzika hata, kuko ngo aho hantu niho yari yariciye Naboti, kuko umuhanuzi yari yaramuhanuriye nawe bari hapo. Ile fasi ambayo wameuia Naboti naye alikufia hapo. Twirinde rero inyigisho za Yezebeli zo kwanduza. Hizo nazo ni mafundisho ya Yezebeli ya udanganyifu. Jambo ry'Imana ritubwira hariya mu butumwa mu rwandiko rwa Petero 3:9, kwa barua ya Petro 3:9, umwami Imana ntabwo itiza isezerano kuko bamwe babikeka. Mungu hakawisha ahadi yake kama vile watu wanavyozani, ariko mwize twihanganira, inatuvumilia, idashaka ko hagera n'umwe wazimira, pasikuwe hata mtu mmoja ambaye atapotea. Ubutumwa duhaye tuvuga uno munsi
Injili ambayo tunaitangaza kwa sasa, ko turashaka kubabwira ngo abantu biyanduje bagendeye mu nzira zitanezeza Imana, wale watu ambao wamejichafua wakatembea kwa njia ambazo si rahisi, si za haracyariho mzuri, igihe cyo kwihana. kungali wakati wa Imana kutubu. iracahaye ibihanganira. Mungu angali anawavumilia. Imana iracahaye yihangana kugira ngo rebe ko wo kwihana. Mungu angali anakusubiri ili angalie kama utatubu. Kuko turacyari mu gihe cy'imbabazi. Kwa sababu tungali kwa kipindi cha neema. Yesu aracezesha amaraso yiwe nuno munsi. Yesu angali anatusafisha kwa damu yake. Amaraso ya Yesu Kristo nuno munsi aracakora. Damu ya Yesu hata sasa ingali natenda kazi. Hariya twasomye muri Zaburi. Kwa Zaburi ambapo tumesoma, havuze ngo uzurabikora ngaceceka ngakwihorera. Unayatenda yale yote na nyamaza kama sikuone. Ngo ukiyumvira yuko mpanye nawe. Unawaza tu kiwango sawa sawa. Ngo ariko nzaguhana mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Lakini nitakuadhibu kama gisi neno la Mungu linasema. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana iratuzi kandi iradusobanukiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu anatujua na anatufahamu. Ibyo ukorera mu rwihisho Imana ngo izabigaragaza nk'ibiri hejuru y'inzu kugasongera. Yale ambayo yote unayatenda kwa siri, Mungu atayafunua siku moja. Tugiye kugera ku murongo ku gice cya urubanza rw'itorero ry'Ituatira. Tunafika kwa sura kwa kipindi ya 5 ambayo inasema hukumu ya kanisa ya Tuatira. Harya twatangire havuze ngo umwana w'Imana gufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro. Mungu ambaye ana macho kama ndimi za moto. Mwana wa Mungu ambaye ana macho kama ndimi za moto aravuga ya majambo ngo anasema hivi, kwaragenda kuburira, anakuarifu. Amaso y'Imana ameze nk'ibirimi by'umuriro. Macho ya Mungu kama miali ya moto. Ni ukuvuga ko Imana izibona byose ku mugaragaro. Ni kusema kwamba Mungu anaona yote wazi. Ibintu byose ntaco wayihisha. Hakuna kile ambacho kinafichwa. Ushobora kugihisha umuntu mugenzi wawe. Unaweza kuficha ndugu yako. Ushobora kugihisha uwo muturanye ntakimenye. Unaweza kuficha yule ambaye mnaishi pamoja hata ndetse n'umugore wawe mubana mu nzu wakimuhisha. Hata mke wako unaweza kumficha kile ambacho unacho. Ariko Imana yo izi gusuzuma imitima irakuzi. Lakini Mungu ambaye anaangalia mioyo anakujua. Haleluya. Haleluya. Ibirenge ngo bisa n'umuringa umuteke. Miguu. Ibirenge ngo bisa n'umuringa umuteke. Miguu ambayo inafanana sawa shaba iliyochubuliwa. Byerekana ko Imana izaca urubanza yihanukiriye. Inamaanisha kwamba Mungu atawaadhibia kwa ukali. Kivesi ya 22 na 23 kwa sura ya 22 na mstari wa 3, ngo nzamugusha ku buriri hamwe n'abasambane be, nitakuangusha kwenye kitanda chako pamoja na wale washarati, tena ataaibika sana. Imana itubabarira cyane. Mungu atusamee sana. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo neno la Mungu linasema hivi tena, nubwo wakwihisha, hata kama unaweza kujificha, Imana irakuze kandi iragusobanuriye, iragusobanukiwe, Mungu anakujua na anakuelewa, kandi izaguhana iguteza ibyago, ndetse bikavuga ngo habe n'urubyaro rwawe. Atakuadhibu hata uzao wako kizazi kwa kizazi. Kuko yahanye Yezebeli n'urubyaro rwiwe. Kama vile alivyo muadhibu Yezebeli na uzao wake. Reka tugere ku ya 6 ivuga hejuru yabasigaye abakiranutsi b'itorero ry'Ituatira. Acha tuseme kwa 6 hapa wale ambao wamebaki kama watakatifu kwa kanisa la Tuatira. Abo ngabo ijambo ry'Imana ryavuze ngo wale, neno la Mungu linatuambia hivi, ngo bazimana nawe, watarizi pamoja naye. Haleluya. Haleluya. Abatarakurikije inyigisho z'ubuyobe, wale ambao hawakufuata yale mafundisho ya udanganyifu, abo ngabo bazabatware hamwe na Yesu, watarizi pamoja na Kristo. Imana dufashe cyane. Mungu asifiwe sana. Timotheo wa 2 gice cya 2 umurongo wa 19. Timotheo wa 2:19, ngo urufatiro rw'Imana, haravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracariho, nguzo ya Mungu ingali, kandi ngo rwanditswe ikimenyetso ngo Uwiteka azabiwe. Na kuna ile alama ambayo inasema Bwana wajua walio wake.
kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka na yule mtu ambaye analitaja neno la Mungu ave mu bidatunganye. atoke kwa yale ambayo hayastahili. Imana irakuzi mwene data, wewe wihanganira ibigeragezo. Mungu anakujua ndugu yangu, wewe ambayo unayavumilia yale Imana iragusobanukiwe. Mungu anakujua Nubwo wohura n'ibibazo, hata kama unakutana na zile shida. Mu gihe cya Yezebeli, kwa wakati wa Yezebeli, Eliya yaravuze ngo jewe ngo nije nyine usigaye mu bahanuzi ngo nanje ariko arampiganywa nyice. Eliya amesema kwamba ni mimi ambaye ninabaki na mimi ananiwinda ili aniangamize. Ariko Imana iramubwira ngo haracari 7,000 bitapfukamiye Baali. Lakini Mungu akamwambia kungali 7,000 ambazo haziyamuabudu Baali. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Mwitoro ry'Imana, Imana ifite abayo. Katika kanisa la Mungu, Mungu ana wale wake. Babandi batandujwe n'ingeso zitiwatwira. Wale ambao hawakujichafua. Babandi batandujwe na Yezebeli. Wale ambao hawakuchafuzwa na Yezebeli. Imana idufashe cyane. Mungu asifiwe sana. Ingororano rero zabanesheje bakava mu nyigisho ziyobya zitwatira. Zawadi au zawabu za wale ambao wameshinda wakatoka katika kanisa hilo la Tuatira. Ni hahandi twavuze ngo izaba ngo abantu bayihanganye bagakomeza imirimo myiza, wale watu ambao wamevumilia na wakatenda kazi nzuri, ngo unesha zahabwa inyenyeri yo mu ruturuturu. Yule ambaye atakuwa mshindi atapewa ile nyota ya anga ya alfajiri, ya asubuhi. Iyo nyenyeri ni yo mu ruturuturu ni Yesu. Anga hiyo ya asubuhi ni Yesu Kristo. Wazabana na Yesu, uzanesha za azimana na Yesu. Yule ambaye atashinda atarizi pamoja na Yesu. Nukuvuga ngo abakora abantu bihe byose Imana irabazi. Watu wake kila siku Mungu anawajua. Kandi abihanganye bazagororerwa umunsi nugera. Na wale ambao wamevumilia watapewa zawabu siku ikifika. Hariya mwitororo rya Philadelphia, katika kanisa la Philadelphia, hadava ukomeza ico wahawe. Wanasema shika kile ulicho nacho. Ngo ntihagire gutwara ikamba ryawe. Asije muovu akakupole lile. Wahuye n'ibibazo byinshi n'ingorane nyinshi. Umekutana na mambo mengi magumu. Ariko komeza ico wahawe mwene data. Lakini shika kile ulicho nacho. Komeza wihangane nubwo uri mu isi y'indambara. Vumilia hata ukiwa katika dunia ya shida. Sinzi byo mwarahuye nazo bikakwanduza. Sijue yale ambayo umekutana nayo. Uriyizi, wewe uriyizi, buri muntu wese ariyizi. Unajijua wewe, kila mmoja kati yetu anajijua. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo urabikora nkakwihorera. Neno la Mungu linasema unayatenda nikikuona na kuacha. Ariko Imana irashahaye kwihanganira nuno munsi. Lakini Mungu angana anavumilia na kusubiri ko hogira numwe warimbuka. Hataki hata mmoja wetu apotee. Ashaka yuko twese dukizwa umunsi umwe twazaba mu bwami. Anataka kama sisi sote tutubu na tuingie kwa ufalme wake. Imana dufashe cyane. Mungu asifiwe sana. Hariya muri iyi minsi ishide twagerageje kuvuga hejuru y'abantu bamesuje imyenda yabo amaraso ya Yesu Kristo. Katika siku ambazo zinapita tumesema kwa wale ambao wamevua mavazi yao wakiyapitisha kwa damu ya Yesu. Abantu ngo bamesuje imyenda yabo amaraso ya Yesu Kristo. Wale ambao wamefua mavazi yao kwa damu ya Yesu Kristo. Kuri 7:13 hariya mu Byahishuwe Yohana 7:13 kwa ufunuo wa Yohana. Umwe mu bakuru yabajije Yohana ngo se bari abantu bambaye imyenda yera ngo bafite imikindo mu ntoki bahagenda bavuga ngo agakita n'akimana ni bande kandi bavuye he? Mkubwa moja, mzee moja akauliza kama wale watu ambao wana tende ndani ya mikono yao wakipepea ni wanani? Yohana ngaravuga ngo ni wowe ubizi mwami. Yohana akamjibu ni wewe wajua Bwana. Aramusubiza ngo akamjibu hivi, ngo bari abantu watu wale bavuye mu isi y'ibibabaro, wanatoka katika dunia ya ziki, kandi ngo bameshuje ibishura by'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, wameyafua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Nico gituma bahagaze imbere y'intebe y'Imana bahimbaza Imana. Ndiyo maana wanasimama mbele za Mungu wakishujudu. Rero abemeye kumesuza imyenda yabo amaraso ya Yesu Kristo, wale wametika kuvua mavazi yao katika damu ya Yesu Kristo, abo ngabo ni wazimana na Yesu, wale watarizi pamoja na Yesu. Bariya niyo bazaba mu bwami
bwami bw'Imana wataishi katika ufalme na nubwo wowe Yesu. uri mu bihe bigoye Hata kama uko katika shida, ariko ukemera guca bugufi ukavuga mu maraso ya Yesu Kristo, lakini unanyenyekea, unaingia katika damu ya Yesu, Imana igufashe mwene data, Mungu atusamehe, uzimana na Yesu Kristo. utaishi pamoja na Kristo. Turasoje rero tugiye gusenga Imana. Tunamaliza tukiomba Mungu. Nimba wifuza ko dusenga Imana, Kama unahitaji tuombe kugira ngo Mungu uzabane na Yesu muri biriya birori byo mu ijuru, ili siku moja na wewe uishi pamoja na Yesu katika harusi ile. indirimbo yo gushimisha zivuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye. Nyimbo za wokovu zinasema wataogopa hata kuwa mbele zake. Ni mu ndirimbo zo gushimisha, Katika nyimbo za kumshukuru Mungu. ariko akava ngo muri iyo myambaro wibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Lakini panasema kwamba vua mavazi hayo ili Yesu akuvalishe mavazi ya harusi. Imana idufashe cyane. Mungu asifiwe sana. Tugiye gusenga rero, nimba wifuza ko dusengana haguruka dusenga Imana. Tunataka kuomba, kama unahitaji tuombe Mungu simama. Tugiye gusenga Imana nimba uhari, Tunataka kuomba Mungu simame. kandi nimba tudahari reka dusenga Imana. Na kama hauko acha tuombe Mungu. Murakoze mwene data, tugiye gusenga Asante Imana. sana. Murakoze bene data bahagurutse gusenga Imana. Asante sana. Reka dusenga Imana. Twiyegereze mushumba hano departe basenga Imana. Mana, turagushimiye yuko tuzi kandi turagushimiye yuko kudukunda. Niyo mpamvu utubwira yuko ibidatunganye tubitunganya kugira ngo twirinde urubanza rutegereje abakiranirwa. Turagushimiye kuko abahagurutse bose bazi intege nke zabo, kandi wewe uri Imana izi buri wese ku giti cye. Turagusaba ngo kubw'urukundo rwawe, kubw'imbabazi zawe, wemere kubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu, ibyaha bya buri wese, intege nkeya zose umuzimwo, kugira ngo zoye kuzamushira mu rubanza. Turagushimiye kuko ijambo ryawe ritubwira ngo nubwo benshi biyanduje ariko abakeya baracyasigaye. Itorero ryawe Mwami Yesu urarizi, ririmo intoranywa zikigendana nawe. Niko bivuga mu ijambo ryawe ngo urufatiro rw'Imana rukomero cyahagaze, rwanditse ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe, kandi ngo abo ngabo bakirabiwe ngo birinde kwiyanduza, kuko ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye igikoresho kigirira nyiracyo umumaro, igikoresho cyagenewe gukora iby'agaciro. Itorero ryawe ni imbere y'amaso yawe, turabasabira kuri uno munsi ngo ugenderere Mwami abantu kujanye nuko bafite ibyifuzo by'umwuka n'ibyifuzo by'imibereho, maze Mana ukomeze urugendo, utwihanganishe, utubashishe kunesha, utubashishe kandi nanone kurega amaso yo gutumbira igihe cyiza cyo gutabarwa. Twizeye yuko wumva gusenga kwacu kandi kuko ugiye kubikorera kugira ngo ikibero kibe cyawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Imana ibafashe mwese.